nama Itoophiyaa dhalate nama rabbi raamata godheef malee akka jirutti haasida bina anin beekon inni alaaka biyeen nagar sigalee Itoophiyaan namni dhalate akka jirutti haasida illa nama rabbi raamata godheef malee rabbi keessa baase malee nagaadee yoo taate histii si godha barataa yoo taate histii si godha argata keen fedhu akka jirutti miqanya sigalee miqanya haasida miqanya ande number 1 miqanya number 1 haasidni number 1 eessa jiro yette biyete nya ba Itoophiyaa yantar akasi mal rakate mom beeko wanyaan nuray mo mali beeko illa nama rabbi rahmatu godef male wala oso kitaballe kare yo rabbi khaysa baase male hasidanni yo ati warkate rifateni baka rifate maltu isa rifachisa mini asdana gital de hay yo namni garte warkate baka rifateni argata khem fedu uma janni ilkumadi si garchisa male garan gubate jir barakanati makhina mare bite barakanati barga mare gode dalagas takana arkade boko yusite bakka do kufsate haside echu tanaf rabbi liyalama kabehu fi ahlul kitab hizdin tabiya garte kafirat tabiya